Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM. Nwedzi wa pembelela vhaswa ri tshi songo agidida ṱahe fusumberati vhane vha vhori vha vha khulela izwo zwe vha vha khulela zwosho vha nga tendelana na uri mafhungo sa vha hone mishumo a si khaedu ne khou levhelaniwa nayo nga ma Afrika Tshipembe fhedzi shango ḽoṱhe fhedzi mbudziso ndi uri musi zwo ralo ri ita mini Lokovela ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa nga dzina ndi Miss P ndi tshi ri kha rivhe rothe ubva zwino swika tshitoro awara ya vhuṱahe ri live kha YouTube na kha Facebook vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanwi misi yoṱhe kha tshiratisi 87.9 wa khono 7.8 DSTV audio bouquet 811 tshilisi wa Phalaphala FM bone vha songo vhuya vha ita tidza kha vha shele mulenzhe hafho kha dzi comment hafho fhasi vha vhudzise tshine vha tama u vhudzisa vha shele mulenzhe kha mbekanyamushumo ita uri vhudzisa uri vha khou ḓiphina nga mbekanyamushumo vha ngafhi Vhaeni vhe ra dzula navho na musi kana ndi nga tori vhe Roḓigeḓa navho ri na popi Bambelani mudau ane abva P designs ra dovha hafhu ra vha navho Titus Rangata vhane vha vhori vha bva Titus M projects ra dovha hafhu ra vha na Phathutshedzo Favour Mavhungu ubva Favour Beauty Touch ndi Madekwana ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa ri ḓo thoma ngeno kha popi kha thoma ngori ṱalutshedza uri musi a tshi khou aluwa vhutshilo wawe nga nḓilaḓe o bebelwa Foslores a pfulutshela nzhelele a kona u pfulutshela tshitandani kha ḓo ri ṱalutshedza uri vhutshilo wawe nga nḓilaḓe na mafhungo a tshikolo uri a dzhena ngafhi u swikela ngafhi Rine ndo bebelwa Foslores ri vhaṱuku nga age ya 8 ra pfulutshela ra ya ha Mavhunga nzhelele ha makhulu anga from there a ringo dzula tshikhala tshilapfu nahone ndo dzhena tshikolo ha Mavhunga primary class in T nda pfulutshela Maṱanda we nda dzhena hone primary mathomoni ndi tshi thoma u vha na 15 nda mbo ḓi pfulutshela tshitandani nda alutshela tshitandani mara ndi tshi khou dzhena tshikolo University ya Venḓa Titus tshifani tsha Rangata ndi tsha ngeno hayani lini ndi tshi hanefha hayani ndi Tshivenḓa ndi Tshipeli sa musi vha vha Peli na ro ḓala bati kha ḽa Madodonga Peli ngori ndi mix hafha ndi tshiri hayani a thi khou amba uri nda Afrika Tshipembe ndi khou amba fhano Venḓa ha Madodonga a ri ḓo lavhelesa musi vha tshi khou aluwa ha Madodonga uri vhutshilo vho nga nḓilaḓe mafhungo a tshikolo hone a tshimbila nga nḓilaḓe ndi muthu ane ndo bebelwa hanefha Madodonga nda ḓi aluwa ndi khou dzhena nda thoma tshikolo hanefha Madodonga nda ḓi phasa tshikolo ndi tshi ya tshikhuwani ahuna fhethu hu dzhena nda to ya hone favorite a ri ḓo lavhelesa musi a tshi khou aluwa Thononda nṋe ndo bebiwa kha ḽa Thononda nda dzhena tshikolo hanefho primary ya Thononda nda yo dzhena secondary ya Miria Baba Technical High School ino wanala kha ḽa Khakhu ubva hafho ndo ḓo ya nda khunyeledza pfunzo Vhembe FET College ine ndi hanefha ḽa Makwarela nda dovha hafhu nda ḓo isa phanḓa musi ndo no vha ngeno Pretoria Tshwane Popi ndi khou tama uri lavhelese mushumoni a u shuma mthetshelesi havha vhaswa vhe ra dzula navho na musi ndi vhaswa vhane vha khou ḓo ṱuṱuwedza vheiwe siani ḽa u ḓisikela mishumo ngauri a vho ngo dzula na nala ndi zwone ni khou pfa mabambiri zwikolo zwo dzheniwa fhedzi havha a vho ngo dzula na nala kha ri ḓo lavhelesa musi a tshi dzhia tsheo yo thoma P designs uri lwendo lwo vha nga nḓilaḓe zwo bva ngafhi musi a tshi ḓi thomela bindu ḽawe line ḽa vha ḽa u runga nṋe ndi tshi thoma P designs ndo vha ndi tshi shuma sa waitress Mike's Kitchen tshitandani ndo graduate 2 years hu sina muṅwe mushumo une nda khou wana ndo apply mara thungo apply nga nḓila ine nda feel uri vho tea ndo applyisa ngayo cause zwe nda dzhenela zwone tshikolo zwo vha zwi si passion yanga zwezwo nthomisa P design South Africa ndi frustration ya u sa wana mushumo nga nḓila ye nda vha ndo lavhelela uri ndi ḓo wana ngayo mushumo ndi tshi fhedza u dzhena tshikolo especially ngori ndo dzhena university so hobo si passion hobo hu outcome hobo uri ndi frustrated ngo sa shuma ngo dzula ende ngo shuma mishumo ine ni hayani na vha ni khou dzhiela fhasi u fana so u vha waiter and u ita zwithu zwine nda zwikona nga zwanḓa zwo vha buḓo ḽa khwino fhirisa u vha waiter a u sumbedza mafhungo uri o vho ya tshikoloni o vho gudela mini tshikoloni environmental ndo ita environmental science University ya Venḓa zwine na musi a tshi lavhelesa mishumo kha ḓi konḓa afho kha environmental science vhunzhi vhathu vhane ndo dzhena navho tshikolo
a vha khou tou wana mishumo nga nḓila ene vhane vha khou wana mishumo ndi vhane vha vha na tshelede yo isa phanḓa dzi pfunzo kana u ita dzi qualification dza different kha environmental science mara ndi career ine ya konḓa unless nayo wo tou ḓithomela bindu ḽau ngayo. Titus, kha ri ḓo lavhelesa lwendo lwa musi vha tshi yo vula bindu ḽavho. Ndi tshi yo thoma u ḓishuma mushumo wono ndo ndi khou tou favor ni ngori mushumo wa plumbing wa u sedza u nga na mashika ende vhathu ri funa vhuclean mara ho mushumo ndo mbo ḓi zwezwo ndi tshe tshikoloni tshi ḓa ndi tshi dala kha mukala ndo vha ndi tshi ḓishuma navho vha tshi badele vha tshi ḓi ndi vhuene ya zwanḓa ende nda ndi khou dzedza ndi khou ḓishuma navho ndaona ndi khou ḓi u kona mushumo ngori vha tshi kona uri hai ita hetshi ndaona ndo ita zwavhuḓi. So zwe ndavha ndi zwa uri nṋe ndo ri khou ḓi itela izwa dzi firefighter ndi tshi phasa tshi swika tshifhinga tsha uri u ye tshikoloni mukala vha sina tshelede nda vhona uri hai khwine ndi khou fara na mukala and then nda shuma na dzi khamphani dzo fhambanaho he nda ndi ri swika vha ri khana ri o muthu good u tshe muṱuku nga miṅwaha mara ndi tshi vhona ndi khou position ya mini ya supervisor so mara ndi nṋe ndi amba na dzi client hange ndo bva ndi nda vhona uri vhathu vha shumisa hani ndi report office. And then before now, those in the shuma, don't you tell Shingara Kamukara or don't say food, no mushumoni. The shuma is graduation petrol, over merchandise, my shoponi, do the shuma. Until those on the shit one challenging Mumquam Dakanara, some also Chemutumura, and we have another maintenance how dead a young. Some of the Asakon Shuma company, Tavanduko Rich and Shumani again, go to meet of Vapa, the Rango Gavuch. And then ndiena nakofa udwana makufa manje udihamura ndi namtukana ngana ati bamushuma ugood abakho dimpa makuwa ne ndi kudishuma ndi kudishuma ngotoralo namzuzi ndi afandira client njinga manda so awuna ndara khawe mushumo ndandi ko ṱoḓesa uri ndala ayiwo khawe mushumo kha vha ḓo nkhumisela ḓuvha ḽa u tou thoma musi vhone vha tshi ḓivha zwo ri vha khou ṱoḓa ita zwa firefighter mukala vha tshi ri kha vha ḓe vha nthuse nyana ngauri tshi zwino zwithu a zwi tou thoma u vhonala kha vhone uri muhumbuloni wavho ho ḓa mini musi vha tshi khou vhona mafhungo o vha plumber. Mukala vha tshi mbadele zwino vha thusa ri ya ḓuvha vha soko ofha 50 rand ḽo ḓuvha vhuya u khou vha mushumoni mara mushumoni ndo ndi khou kona so ndi vha nkombende kha grade 12 zwine a thongo tou swika ndo si vha muthu o tonga wa ḓivhesa tshikoloni mukala vha nkombela tshi uri ya tshikoloni zwino ngori ndo ya tshikoloni mukala vha ite ava ngisa afho nda khou nyago ya hone zwino hai zwo mbo ḓibala nda na mandoro dzhena nefa kha nthu kha plumbing nda ḓishuma and then and khou enjoy bad mushumo ba ḓi vhori ndi nga ndi khou vha vhusembuso ndi khou vha vhusembuso ngauri muṅwe muthu ane a vha hayani ane a vhori ndi muswa nga ḓi vhona uri kha musi malume kana khotsimnene kana mubebi wawe vhono ḓiri a ri lingedze hezwi a vhona zwi zwa fhasi nga maanḓa muhumbuloni wawe sa muswa a sokou ḓivhudza uri hai nṋe ndi ḓo lindela musi vha tshi vha na masheleni uri vha kone u nyisa kha zwine nṋe nda khou ṱoḓa zwone ndi nga zwone ndi khou ḓo uri vha nkhumisele kha kuhumbulele kwavho uri vha tshi u lavhelesa uyo mushumo naho mukala vha vha khou ḓi vha ṋekedza vho masheleni vhori vha tshi u lavhelesa vha vhona u mushumo une vha nga u shuma. Wone hai ndo na hope uri mushumo u tshi u kona ndi tshi vhona na nga nḓileni mukala vha khou shuma ngayo vha tshi amba na makhuwa ngayo nda fa ndi tshi nga ndi ya zwikona na musi zwi konḓa ngori hei tshikhuwa tsho vha tshi siho mani ndi nga tou vha fa tshi kunyana ndi vha zwi ndo ḓo dala ndi khou ḓi shuma navho mukala vha ri ḓo yo nkhumbela lusuelo kha mukhuwa nda vha na thaidzo na lusuelo lupfi mini nga khou vhona so ndo mbo ḓi tou khona nga fha nda vhuya nda mukanda rai mukhuwa hawo hai mukala vha ḓo ruma muṅwe vha tshi shuma naye a vhuya nawo mara ndi swika nḓini vha ḓi nṱalutshedzisa hai mani ngo tou vhula ngo tshiwa sura u ḓivha lusuelo lupfi mini nga tshikhuwa so vha thoma u bva vha tshi nthuma lune nda kona u vha u amba na muthu na mukhuwa nga nḓila eneyo zwa fhedza zwi khou vha easy kha nṋe so na muthu ane vha ya nda rali khou ḓi shuma mushumo kana mishumoni ya zwanḓa muthu u tou ya mani a ḓivhudza uri ndi khou ya fhaḽa ndi ḓo kona hezwiḽa zwithu a vho zwi konaho zwi kona ngori mishumo i vha i khou itiwa nga mavhuru u bva kale rine vhathu vha tso ri siho ri sokou pfha nga ndi mishumo ya mavhuru ri tshi iriwa nga mavhuru zwino nṋe ri kona u hira vhathu ndi sona nṋe ndi vha ndi na vhashumi vhane vha kona u lala uya vhurotafulani vha khou tshidza mishumo vha khou tshidza miṱa yavho nga mushumo
Zwino hapa kha Favour D upfi Miss Piwe ne ndo dzhena tshikolo itshinoni nda ndi kuto dzhenela havhala vha rengi hayani mukala na mukegulu ndo vha dzhenela tshikolo zwino ndi vho ita zwine nṋe nda khou funa zwone kha ri ḓo lavhelesa luendo lwa uya u vuwa muthu a tshi ya u vha engineer zwine ha khou zwi funa u swikela tsho vula bindu lawe la Favour's Beauty Touch. Okay, mubebi vho kombetshedza vhabebi vho kombetshedza ubva primary vananga vari u ḓo dzhena technical school uri engineering a to takuwa nayo fhasi huvhe metse na science ndo ya nda zwi ita nda ita no ṱuwa nda ya nda shuma fhedzi u to amba ngoho Miss P arali u khou shuma zwine wa sa zwifunei mbilu yawe ivha isiho khazwo so ndo ya nda phushana nazwo miṅwaha yo no swika 8 ndi tshi khou shuma kha mini engineering faculty kha industry ya engineering u swikelela ndi tshi to zwi vhona uri ndi khwine ndi tshi ita zwine nṋe nda funesa zwone zwine nṋe nda funesa zwone ndi hezwi zwine nda vha khazwo zwino zwine zwa vha zwa makeup zwine ndi soko ri ngavhe ndi vhe ndo zwi thoma kale ari ḓo lavhelesa lwendo lwa musi bindu heḽo ḽi tshi yo vuliwa ndi mafhungo uri o ḓi tou vhona vhaṅwe vhathu vha tshi khou zwi ita vhona uri zwi a konadzea ngauri ngoho zwa vhukuma ndi zwa uri nga nḓila ine zwithu zwa khou konḓa ngayo hafha nnḓa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe nga maanḓesa kha riṋe sa vhaswa zwo ngo leluwa uri muthu a ri ndi khou litsha mushumo a yo ita mishumo ya zwanḓa kana a yo ita zwithu zwine ene muṋe a tou zwi funa ngori u sokou vha u khou humbula uri arali zwa sa tshimbila kha ene ṱhuṱhuwedzo yo vha i khou bva ngafhi? Miss P ndi muṅwe muthu ane ṱhuṱhuwedzo ndi nṋe muṋe ṱhuṱhuwedzo ndi nṋe muṋe nga heiḽa nḓila ine ndi dzulela u picture nṋe muṋe phanḓa u fhirisa u vhona muṅwe muthu ndi zwone vhathu ndi vha ndi khou ḓivha vhona mara nṋe muṋe ndi ḓivhea phanḓa ndi uri ndi nṋe in the picture kha tshifanyiso tsha nṋe so nṋe ndo ṱuṱuwedzea nga nṋe muṋe zwiṅwe zwithu zwe zwa nṱuṱuwedzesa ndi zwa bindu ḽi tshi takuwa uri ndi to ḽi dzhia serious u fana na u zwi registera na zwoṱhe zwo thoma nga tshifhinga tsha lockdown nga 2020 zwezwiḽa vhathu vho dzula hayani nṋe ndo vha ndi khou focus ndi khou ḓiwanulusa ngori hovha hu sina boso zwino no khou ri ri khou dzhena nga tshifhinga hetshi so ḓuvha ḽoṱhe ndi na tshifhinga tsho itani tsho ḓihumbula no ḓiḓivha nda ḓiwana uri okay hezwi ndi zwine nda khou ṱoḓa zwone nda ḓi draftela nṋe muṋe logo dzina zwa vho uri zwi khou ya vhathuni. Popi ari ḓo lavhelesa hafha hayani hu na mihulu vhane vha ya runga ndi vhone vho vha u ṱuṱuwedza kha ene uri a ḓiwana a tshi khou nanga u runga? Zwino ndo no vha muhulwane ndi a pfha uri vho zwi influencer nga nḓila yavho mara vho si hezwo miyanga ndi muthu na labi vha ya ambara so vha muthu ene tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha vho tshi ambara ndo ndi tshi ḓifunela tshone kana ndi tshi dzhie ndi tshi kanyele nga nḓila ine nda vha ndi khou zwi vhona ṱhoni yanga uri arali nda zwi creator different zwi nga vhisa hani so nga ṱhaho ndi to funa zwiambaro zwavhuḓi so u nanga u vha kha business ya zwiambaro zwo vhesa easy ngori ndi zwine zwa ḓa natural kha nṋe u fhirisa zwiṅwe zwithu zwine nda nga zwi humbula. Ari ḓo lavhelesa luendo lwo u guda tshithu tshine a u ngo tshi yela tshikoloni ha ngo zwi yela tshikoloni? So zwo thoma nga ndi khou ya munyanyani ndo rambiwa munyanyani hapfi hu khou ṱoḓiwa modern with the touch of tradition. Zwino muthetshedzi u khou amba ubva hu khou ṱoḓiwa tshi zwino na zwa sialala zwo ṱangana nṋe nda mbo ḓi dzhia ṅwenda wo kanyela nda u joina nda u ita rokho ya zipa nga ḽeḽo ḓuvha ḽe nda ya munyanyani nda vhuya na vhathu na dzi customer dzo no swika 5 dzi tshe dzi khou nyaga u itelwa heyo rokho thaidzo yo ri u runga a thi zwikoni ri tisa hani zwino ha vha ri nda na vhaṅwe mufumakadzi vha tshi mpfuna nga maanḓa vha tshi mphetshela zwiambaro nda ya khavho vha mo ḓi ngudisa ende ndi zwithu zwine a zwi konḓi na luthihi zwi soko nga zwi a konḓa tshi sedza mara ndi zwithu zwine a zwi konḓi na luthihi so zwo vha zwi challenge ine ya tshi takadza nṋe ngori ndi khou guda zwithu zwine zwa ḓo ngitela zwiambaro zwine nda zwi funa nga nḓila ine nda funesa ngayo so zwo vha zwi si challenging nga nḓila ya bad zwo zwi challenging nga nḓila yo vha na excitement yori hafha ndi ḓo kona u ḓi itela 1 2 3 4 ndi si khou badela muṅwe muthu. Titus ndi vhathu vhanzhi vhane vha khou ita zwo plumber fhedzi
asi kanzhi hune ra nga tou wana muthu ane a nga tou vula bindu ḽi no nga ḽavho ḽihulwane nga u tou rali ḽine ḽa vha uri ḽo thola na vhathu muhumbulo wo zwi lavhelesa vha zwi vhona sa bindu ḽihulwane ḽine vhone vha nga vha vha sa zwone zwo ḓa ngafhi mihumbulo miṅwe nṋe ri vhathu vha lutele vha kereke so zwi khou ḓi tshila hanefhaḽa vha ḓi u ṱuṱuwedza ngei kerekeni uri vhuḓishumi ndi yone mpho yavhuḓi ngori a huna muthu ane a ḓo vhudza uri ita hetshi u vuwa nga tshifhinga tshau wa vha ḓishuma u songo yo shuma a huna zwine wa ḓo zwi wana zwi amba uri tou nga uri u shuma zwavhuḓi u shumela vhathu zwavhuḓi wa thembeya uri matshelo vhathu vha kone u ḓo vhidza futhi lwendo lwone lwo tou vula bindu ḽone ḽine vho vho tou fariwa nga muthu tshanḓa kana vhone vhaṋe vho tou ḓiṱoḓela vha zwi vhona uri ai vhatshena vha khou zwi ita so na nṋe ndi khou ṱuwa nga hanefha zwo tou bvela ndo vhuya ndo shuma khamphani iṅwe ri khou shuma nga dzigiza under insurance so ri tshi khou ḓi shuma hanefhaḽa ri khou ḓi ndi na ndi tshi ṅwala dzi invoice ndi tshi ita ndi tshi ḓi vhona uri mani o muthu khou ita tshelede mara a sa ri badeli nga nḓila ine a tou ri badelisa ngayo nda ri kha muṅwe ra ri tshi ri dzi driver roṱhe ngori ho na goloi mbili ngori a ri khou hola zwavhuḓi khamphani ri khou itani okay tshine u vhaswa ni kha ḓi ri plumbing mini no zwipfa zwino kha ndara khamphani wo mubalele o muthu unga vha ane ri vuleya rini ola muthu ndo mthanga mu Mutswana we ndavha ngori ola mushumo ndi wana ndo wana ndi khou shuma garachini shela petrol so a tshi ḓa fani khou ḓi mushandara mushumo ndi ya u ḓivha ram bosa nga khou ḓo nyaga muthu una goloi ndi musi a zwa zwa dzhia vhekeni so ndo shuma nga 3 months mara thona vondo wana salary yanga i nda i ḓivha i ra rola nga na yona so ra ruvula ye khamphani na hoyo ra shuma ra renga baki sino ri tshi renga ibaki ngori u lavo tatifo mphira avo dzhenisa family yawe afhala unga khamphani ndi yawe ndavha ni tshi ranga uri na ndo no vha fha ndi khwine ndi songo vha na lwa ndi khwine ndi ḓi vule yanga khamphani register yanga khamphani thomo ḓi shuma na musi nga ya ndi tshi kona vha tshi ri u ḓo kona unga si vula nga nḓala na ra ndi ḓo zwi vhona phanḓa iya nda ḓi nda vula khamphani hayi vhafho nda shuma sikana na musi khamphani hedzi client thoma nga nthihi a so thoma dzo ḓala ni vhona nḓala vhona nḓala lune wa vha khou na vhathu nga hafha nnḓa wa khou nyaga tshelede mara u tshi ya tshifhinga nḓala iḽa ya ṱuwa ende ri ḓo ḽi lavhelesa kha vhoṱhe ri tshi khou lavhelesa ne mafhungo uri vhunzhi ha vhaswa vha ya thoma ya mabindu fhedzi a tshi vhona vhathu vhavhili vhararu ari ai mani ngauri kha musi Popi ono vha na miṅwaha ino fhirisa ya 10 kana ya 15 ara zwi fana zwa Popi na vhathu vhanzhi vhane vha khou kha muthu a ṱoḓa u litsha bindu ri ḓo ḽi lavhelesa Favour kha ri ḓo lavhelesa mafhungo uri na ene o tou ḓigudisa huna muswa ane na musi o lindela uri nṋe ndo lindela u fhiwa tshelede uri ndi kone u funḓedziwa ha Favour nṋe thi khou ṱoḓa u ḓigudisa lini kha ri ḓo lavhelesa lwendo lwa u ḓigudisa na u ḓifulufhela nga nḓila ine o ḓigudisa a sala a tshi vho kona u ita hezwi zwine a khou zwi ita lwendo lwa u ḓigudisa ndi nga si ri lo vha lo leluwa ngori a thi ri tshiṅwe na tshiṅwe tshi na mathomo arali wa nga sedza hafha hune nda vha hone zwino nda sedza na Facebook ye nda vha ndo ita 5 years back hayi ndi a zwi vhona uri zwi amba zwori zwi tea u tshimbilelana na u ḓifulufhela thongo nyama ndo ndi khou zwi ita na vha u sasaladzi vha ḓivha vha nga ngomu uri hayi tsie yawe i vha yo sedza ngei mara uri u makeup artist nda sa ime nda ri ndi makeup artist nda zwi ṅwala zwi sathu ṅwaliwa kha mabambiri na ḽithihi kana kha khamphani na nthihi nṋe muṋe nda zwi ṅwala kha founu yanga nda ri am makeup artist so zwi khou bva kha iwe muṋe na u ḓifulufhela no ita u tshi dovha nḓowe hafha kha hu mushumo wanga hu ṱoḓea nḓowe nga maanḓa iṅwe mbusi ine mthetshelesi vha nga vha nayo ndi uri u khou lingedzwa mburi zwi a konadzea uri muthu a ḓivulele bindu matshelo a vhe mu makeup wa vhathu a tou kona ende a tou ḽa ngazwo ndi zwezwo a tou ḽa ngazwo ngauri zwi na tshelede Popi u ṱuṱuwedza vhaswa u ḓisikela mishumo nga nḓila ḓe nṋe ndi vhona ungari tshithu tshine wa tshi kona nga zwanḓa tshi songo kombetshedziwa nga muṅwe muthu nga mubebi kana tshi songo influenciwa nga vhathu vha re nga matungo wa lingedza u tshi phesuwa nga iwe muṋe even if zwi so u itela u ḽa hu sina pressure yori ndi khou tea u ḽa ndi khou tea u renga zwiḽiwa ndi khou tea u badela rente wa zwi kombetshedza ni tshi sala ni tshi aluwa ni a ḓiwana ni khou kona zwithu
zwinzhi ngori u shumela muṅwe muthu ungari zwi takadza ni khou thoma ni tshi vho aluwa ni tshi ya phanḓa ni a kona u zwi realize uri hayi mani nṋe ndi a kona u baka why ndi tshi khou renga zwikontsi kha vhaṅwe vhathu uri ndi a kona u baka or why ndi khou odela vhathu vha hayani zwikontsi zwa lufu ha badelwa houḽa muthu wa nnḓa nṋe ndi tshi kona. I feel uri tshine na vha ni khou tshi kona na tshi practice na ni tshi khou itela vhathu nga mahala o thusa ni tshi ya phanḓa nga vhutshilo ni a kona u zwi vhona uri ndi hune na khou tea u fhelela hone. Amba fhungo ḽa vhabebi kha ri ḓo lavhelesa uri vhabebi vhone vha shela mulenzhe nga nḓila ḓe ngauri ndi khou lingedza u ḓivhusa muhumbuloni wanga uri sa ṅwana ane a vha uri o dzhena tshikolo a ḓivha na mabambiri zwi tou pfhala zwa uri vhabebi vha 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 na ndavhelelo dzine vha 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 na ndavhelelo khae. Zwino ene a tshi vho vhuya a tshi vho uri hayi nṋe zwino ndi khou ṱoḓa u ḓiitela zwo runga. A ri ḓo lavhelesa uri vhabebi vhone vha shela mulenzhe nga nḓila ḓe. Nṋe ndi bva kha muṱa une mukomana wanga u funa tshikolo nga maanḓa o dzhena tshikolo so already ho vha na role model ya muthu ene u vha a khou ya nṱha na nṱha na nṱha nga tshikolo. Nṋe tshikolo ndi ngari ndi tou vha average ndi tou shuma uri ndi kone u phasa khazwo. Vhabebi vha mubebi muṅwe na muṅwe na zwine a funela ṅwana wawe zwone mara u vha o zwi sedza nga ḽiṱo ḽawe a dovha a sedza uri kha community vhutshilo vhu khou tshimbilisa hani vha lingedza u zwi influencer kha vhana vhavho uri vha ite 1 2 3 4. Nṋe hayani ndo ndi khou ṱoḓa u pfhi ndi ite mining no qualify ndo ndi sa qualify for mining zwa ngitisa uri ndi ite environmental science uri ndi kone u upgrade futhi zwi amba uri ndi dzhene 3 years ndo ndi khou kombetshedza u pfhi ndi yo dzhena tshikolo for 7 years uri ndi swike hafho hune vhabebi vhanga vha mbonisa ngaho. Mara ni tshi hula ni tshi thoma u vha responsibility hayani vha tshi vho thoma u vhona uri hoyu u na zwithu zwa u ṱamba zwine zwa khou ṱoḓea kha riṋe ni tshi vhuya na mushumo na muḽoro une wa ḓo ḓisa tshelede vha ya pfesesa. I feel uri ndi nga nḓila ine na zwi ambisa ngayo hayani ndi nga nḓila ine na zwi presentisa ngayo hayani and arali zwithu vha khou zwi vhona nga practical vha kone u zwi vhona uri hayi hoyu hezwi ndi zwine a vha ngazwo cause ndi nga si discourage tshikolo ngauri ndo ita zwa bindu. Ni tshi hula kha bindu hela background ya tshikolo ya apply nga maanḓa ni a i ṱhoga o amba elia uri o rumiwa upfi khou ṱoḓa luswia lwa vha sa ḓivhi uri rupfi mini and then o vha a muṱuku hu na muṅwe muthu ane a nga zwi ita zwino hana excuse yo sa ḓivhi uri luswelo ndi mini ngori muhulwane so a binduni ḽawe hezwo zwithu zwi tea u applya so zwoṱhe zwi tshimbila hand in hand mara uri ni kone u ḓishuma zwi a ni thusa kha zwithu zwinzhi in a long run. Titus vha ṱuṱuwedza vhaswa uri vha ḓisikele mishumo nga nḓila ḓe ende kha vhone ngauri vho vhuya vha shuma mishumo minzhi na garatshini vho ḓiya vha ṱuṱuwedza vhaswa uri vha shume nga nḓila ḓe ngauri ndi sokou vhona ungari kha vhone hu na tshenzhemo nnzhi nga maanḓesa ngauri vho tshenzhela na u shuma muṅwe muthu vha tshenzhela na u shuma hayani vha dovha vha tshenzhela u vha na bindu ḽavho ḽe vhone vhane vha tou ḓisikela. Vhaswa u ḓishuma ndi hone zwone ndi vhona nṋe ndo senga u ya nga nṋe u ḓishuma ndi zwone zwa khwine ngori a huna muthu ane a ḓo vuwa matshelo a tshi ri a thi tsha u ṱoḓa kana khamphani yo vala zwi kha iwe hezwo zwi zwanḓani zwau uri ya vala kana u tsha nyaga u shuma na so vhaswa arali muthu a tshi hula wa ḓivha uri no good kha mini u si uri muthu kha litshe tshikoloni yawe iwe sa musi vhupo ya khou ḓi amba uri na ndi so ndo phasa grade 12 zwithu ndi khou zwi ita tshikoloni hafhaḽa kha une mushumo wanga zwiṅwe zwo ndi ya humbula uri hezwi ndo zwi ita tshikoloni wa calculate zwithu nga nḓila yeneyi zwi vha zwi khou bva gai tshikoloni hangei so mara u nga so kombetshedza muthu uri ya tshikoloni u phase grade 12 a tshi khou ḓibaleliwa ngo ḓo ya tou vha na 30 years a khou vhala grade 12 so huṅwe ri a thusa vhaswa ra vha sedzela uri okay ṅwana nga khou bala u ḓivha hezwi na hezwi ndi ḓivha Miss P nga ri u ḓivha vhala vha muṱagasi maybe vha nga ya shuma navho a wana experience a ya tshikoloni tsha ita zwa muṱagasi zwa muthu sa matshelo nene a vha na khamphani ngori u nga so vuwa na musi wa vha uri ndi na khamphani u tou fhira huṅwe uri arali ndo shuma khamphani dzedzi nnzhi dza mifudafuda a dzi shuma u fana dzi khamphani hafha vha shuma nga nḓila yavho vha shuma nga nḓila yavho arali ndo shuma ṱhanu zwa amba ndi na experience ya khamphani ṱhanu zwa amba uri kha mushumo langa a huna tshinzhi tsha ḓo mbalela. Kha vha ḓo amba na vhabebi vhane vha bori vha na vhana vhane vha khou tou zwi vhona sa mubebi uri hoyu wanga ṅwana u khou baleliwa fhedzi na vhone sa mubebi
a vha khou ṱoḓa u ṱanganedza uri hoyu ṅwana uri ndi khou balelwa nga mafhungo a pfunzo, ndi khou nyaga uri ndi shavhele nga ngeno kha zwikili zwa zwanḓa, ngauri a thi ri muhumbulo muhulwane ndi uri ri kone u ḽa ri vhee zwiḽiwa ṱafulani. Kha vhambe na mubebi ane a kha ḓi hana uri hai na wanga ṅwana a nga si a ita plumbing, a nga si a ite zwa muḓagasi, a nga si a ite zwigede na zwigede zwine zwa vha zwikili zwa zwanḓa. Ndi ri kha mubebi ndi ri ṅwana vha mu fhe chance tsho uri a ite zwine a zwi funa, ngori vha nga nyadza mishumo vha ri hangi a huna tshelede, u nga ya vha dokotela u ḓo vha na tshelede, nazo zwi na tshelede, tsho tshifhinga vha ḓi wana u khou fara tshelede u fhirisa dokotela. So a vha mu fhe chance ṅwana a ite zwine a zwi funa, a zwi kona, vhathu vha mu sapote, vha mu tikese. Musi vha tshi khou thoma vha amba fhungo ḽa uri vhunzhi ha vhaswa vha ḓi ri vha tshi lavhelesa mushumo wavho vha ri ndi mushumo wa mashikani zwavhuḓi vhuḓi. Vha nga ri mini kha muswa ane u lavhelesa mushumo wavho a u sedza nga heneyo nḓila, ane hoyu muswa u wana uri khamusi na uya zwa mafhungo a tshikolo a zwi khou tou tshimbila zwavhuḓi, hu na plumbing ine ya vha phanḓa hawe, fhedzi u khou tou sedza thungo a tshi ri hezwi ndi zwithu zwa mashika. Na vhone vhaṋe vhaswa ngauri ndi vhona u nga ri kuhumbulele kwashu riṋe sa vhaswa ndi kune kwa khou ri kundelisa na uri kundelisa uri ri kone u swikelela hune ra khou ṱoḓa u swika hone, ngauri arali hu tshi kha ḓi tou vha na vhaswa vhane vha kha ḓi sedza miṅwe mishumo vha ri hei ndi ya fhasi. Ndi uri mushumo vhunzhi ha vharali to dzulela vhangani vha ḓi ri gele u shuma nga mashika mini mini, mara zwine zwa vha hone ndi uri hola tshelede na mashika tshelede wo i fara hai, na musi ndi khou tshimbila kha badani ndo no tamba vha nga si zwi vhona uri u shuma nga mashika. Thi u tshi fhedza wa tamba wa fana na vhaṅwe wa tshina na vhaṅwe haningei nnḓa. So arali zwi tshi vhuya vhuthu ṱafulani muṱa wawu wa tshila, ndi khwine u ita zwezwo ngori u ḓo ya wa nakelela mara wa vhuya u sina tshithu nḓuni. Zwino zwi takadza ndi tshi ri kha vho Favored vha khou nakelela vha dovha vha dzhenisa na tshelede. Favored kha ri ḓo lavhelesa uri u ṱuṱuwedza vhaswa nga nḓila ḓe u ḓi sikela mishumo. Nṋe ndi nga ri vhaswa kha vha ḓisedze hanefho around vha ḓo zwi vhona uri hu na zwine vha kona zwone, hu songo tou pfhi makeup ndi zwinzhi zwithu zwine vha nga zwi ita, vhaṅwe vha khou luka zwo ya nga u fhambanana. Zwino vhaswa arali u tshi nga tou zwi ṱanganyisa na pfunzo zwi tshimbila zwavhuḓisa, honeha arali na musi arali wo tou ḓisendeka kha zwezwo zwa mishumo ya zwanḓa fhedzi na zwezwo zwi a tshimbila. So vhaswa kha Afrika Tshipembe ḽo raliho ḽi sinaho mishumo, nḓila ya khwine ndi u ḓisikela mishumo, ende zwi vha zwavhuḓisa arali wo ḓisendeka kha zwine wa funesa zwone, u fana na makeup wo tou rali. Hafha fhethu ndi tshi khou lavhelesa kana ndi khou thetshelesa zwiṱori zwa vhathu vhoṱhe, vhathu vho lavhelesa zwine vha zwi funa, zwine vha vha na dzangalelo khazwo. Zwino khou amba uri muswa ane a vha afho hayani zwi one tshithu tshithihi mani tshine na vha na dzangalelo kha tshine na tshi funa, tshine na khou ri ni tshi lavhelesa na zwi vhona zwa uri hafha ndi tshi ita tipfu nga ri ndi khou tou kombetshedziwa. Bobi kha ri ḓo lavhelesa uri shango ḽa namusi ri khou tshila khaḽo ndi shango ḽa thekinoḽodzhi, zwithu zwi khou shanduka. A ri ḓo lavhelesa uri thekinoḽodzhi ine ya vha hone namusi i khou thusa bindu ḽawe kana u vhaisa bindu ḽawe nga nḓila ḓe. Ya thusa actually, ya thusa ya dovha ya vhaisa nga tshifhinga tshithihi. U thusa for nga example yori kale na vhaṅwe vha kha ḓi zwi ita na zwino ni tshi thoma u ita project ya tshiṅwe na tshiṅwe tsha fashion, na ri tshi gudiswa upfhi ni thome ngo sketcha. So u sketcha ndi u drawer, ni drawe zwithu zwoṱhe nga idea ine na vha nayo ṱhohoni ni zwi sumbedze. Zwino hu na dzi nthu dza digital dzine na tou tracer muhumbulo une na vha khawo na zwi vhea fhasi zwa bva nga nḓila ine na khou ṱoḓa zwone na kona no zwi vhona no zwi khaḽara na mini zwoṱhe. So i ya thusa. Kho sa thusa, I don't think hu na zwithu zwinzhi zwine zwa negative zwine nda nga zwi amba ngazwo besides uri platform iṅwe na iṅwe ine ya vha na competition nnzhi i challenging, ini challenger mentally, yani challenger na ni a sokou pfha ungari a thi khou tshimbila nga fast enough ngori technology i vha i dzula yo dzhaya. So ndi nga si criticize, mara at the same time I would say nga u i sedza nga nḓila yori ri vha ri khou tshila zwithu zwi fastisa. Zwi fastisa ende kha space tsha fashion no vha creative no ḓisa dzi idea ntswa fast I choose. But it has muvhuso una zwiimiswa zwo yaho ngo fhambana zwine wa wana zwi khou thusa vhaswa. Vhono vhuya vha ita khumbelo vho kana vha ḓi wana thuso ubva kha muvhuso kha mushumo une vha khou shuma? Ri apply zwezwi u tshi pfhi over tender
right ei azwi easy zwithu nga zwina vhane mara ngori nne ndi na zwine nda khou ita tifheli mbilu ni especially zwino so zwasikaka ndi khou ḓi amba na muṅwe Venḓa a huna vhathu vhanzhi vhane khou ita mishumo wanga zama ndi so ndi a travela badi ndi tshi ya Venḓa ndi shume ndi vhuye lune a ri tshi ya kha iḽa mbudziso wa musi uri nga ṱuṱuwedzani vhaswa especially Venḓa a vha gudele mishumo ndi minzhi nga maanḓa Venḓa i khou developer a tshi amba pfunga u ya khonani a khou fela vhathu vha khou ṱhoga zwanḓa zwa riṋe ngei hayani kha vha ḓo ri vulela muṋango kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha uri ndi zwifhio zwiṅwe zwithu zwine vha ḓi zwi ita ngauri tshiṅwe tshifhinga wana uri vhaswa a vha khou pfesesa uri uri plumbing vho a ri khou vhera pfesana zwo ri a vha muthu zwavhuḓi vha vha khou ita mini kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha kha plumbing uri vhone vha tambe nga maḓi ofisa ndi plumbing uri vhone vha wane maḓi a tshi khou bva ngei kha misara kana ngori nga ndiri dzikarani kha krani ndi plumbing uri vha ya toilet hafhaḽa dzi tshikheḽa dzi ṱuwe ndi plumbing ndi zwithu zwinzhi nga plumbing nga si zwi ambela zwi fhedza zwiṅwe ri ḓi tou ṱangana nazwo zwo uri hu ḓi shuma and hu khou dzula every day hu ḓa zwithu zwiswa na nne ri a ṱangana na dzi challenge vha khou ṱangana na ṅwe bombini khou bvi khou bva China a vha i ḓivhi mara ngori ndi a ḓivha uri ndi so ndi plumber hu na maḓi ofisa na u rothola ndi zwine nda khou sedzana nazwo heiḽa bombi hesi ḽiṅwe tshi khou dzhenisa maḓi o rothola ya bvisa maḓi ofisa ngo tou ralo ndo wina but kha ri ḓo lavhelesa uri thekhinolodzhi yone nga ngeno kha mafhungo o makeup i khou thusa bindu ḽawe na u thusa ene tshiṅwe tshifhinga ya kwasha nga nḓila ḓe ndi nga story i khou kwasha ndi nga ri i khou thusa nga maanḓa thekhinolodzhi i khou thusa nga maanḓa ndi yavhuḓi arali u tshi khou i shumisa nga nḓila yavhuḓi and then i dovha hafhu ya vha i khou pfumbudza kha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽa mushumo wanga nṋe ndo rali ndi kha ḓi guda ende ndi tenda uri ndi tea u tshimbila na tshifhinga so a zwi tsha vha zwori nṋe ngori ndi ḓo dzisa so zwo luga zwo rali thekhinolodzhi i nthusa u pfumbudzea kha ḓuvha na ḓuvha uri zwithu zwo no khwinifalela kha heyi nḓila zwo no khwinifhala zwi khou khwinifhala kha ṅwaha muṅwe na muṅwe kha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe na nṋe nda tenda u dzhena khayo ya nthusa u shanduka na tshifhinga i nthusa nga maanḓa thekhinolodzhi arali nda nga tou sedza nda vha ndi hone zwino zwo no khwinifhala ngayo kha ri ḓo lavhelesa fhungo ḽa u anḓadza nga nṱhani ya uri hu na muṅwe muthu ane u nga ḓi wana uri u kona badi makeup u kona na u fhira Favored mara si ene u dzulaho hafhanoni kha itshi tshithu kha ri lavhelesa uri u anḓadza zwone zwi thusa iḽi bindu ḽa u makeup nga nḓila ḓe u anḓadza ndi yone key vhathu kha vha vhone mushumo wanu vhathu kha vha vhone mushumo wanu na u tou thoma kha ini muṋe mushumo wanu kha u vhonale na musi ni khou tshimbila ri sathu yo u postai kha ri ṱangane naye Favored o ambara bindu ḽawe badani u fana na zwine ndavha zwone zwino so ndi zwa ndeme nga maanḓa vhathu vha songo ni ṱoḓa kha idzulo yo ambara nṋe ndi dzulela u vha ndo i ambara vha zwi ḓivha so ndi zwa ndeme nga maanḓa uri ni ḓi anḓadzele bindu ḽanu shumise social media nga nḓila ya khwine ya thusa nga maanḓa ndi mafhungo o tou dzula u khou ḓi posta mushumo wau ndi u dzulela u posta u sa nyami ende hangei kha social media a ri ngo tea u sedza uri ro wana like ngana hayi a ri sedzi dzi like ri sedza dzi viewers ri sedza vhaṱaleli ri ḓo wana uri ro ṱalelwa nga vhanzhi kha hanevhaḽa vhanzhi u tou amba ngoho ndi vhone vhathu vhane vha khou ḓo tikedza mushumo wanu vhunzhi havho a vhambi vhunzhi ha vhathu vhane nda vha wana a vhambi uri ndi ḓo ri mini u comment a vha comment hangei kha TikTok uri Favored ri khou ḓa vho tou hwi zwino arali ni muṅwe wa vhathu vhane vha shumisa social media u anḓadza bindu ḽanu isani phanḓa no u shumisa social media u anḓadza vhathu vha khou zwi vhona vhunzhi ha dzi customer dzanga vha wanala haningei kha social media ndi hafha ndo tou dzula nṱha founu i khou lila ndi a zwi ḓivha uri ndi dzi customer dza kha social media fhedzi hu na maṅwe mabindu ane a ṱoḓa Phalaphala FM thi ri vho uri ri anḓadze na kha Phalaphala FM zwa zwino ndi khou tama uri lavhelese dzi khaedu ngauri vhunzhi ha vhaswa musi ri tshi amba navho vha sumbedzisa mafhungo a uri ndi zwone ni khou ri kokodzela nga ngei kha mafhungo a mabindu na nṋe ndo no thoma bindu fhedzi khaedu yo ri i tshi tou ndavhelesa fhedzi nda ri masha nda ri mabada fhasi kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzine ene a ṱangana nadzo kha mushumo wawe wa ḓuvha na ḓuvha honeha u dzi kundisa hani hedzo khaedu nga ṱha u shuma na vhathu zwi a konḓa nga maanḓa ngori ni vha ri khou ṱangana na vhathu vho fhambanana
vhane vha humbulo fhambana ende arali ni khou vha itela zwithu zwiswa ni khou lingedza u vha ṱalutshedza zwine zwa vha kha inwi uri nṋe ndi kona hezwi ene muṋe a vha khou ḓa na muhumbulo wawe kha ini mara zwe a amba uri platform dza social media dzi a ṱoḓa uri ni dzi shumise nga nḓila yavhuḓi ngori tshiṅwe tshifhinga zwi a vhuya nga nḓila ine a zwi ni thusi nga business tshiṅwe tshifhinga dzi a valisa na dzi business so hu na khaedu nnzhi nga ngomu ha production ha dovha havha na khaedu nnzhi na musi ni tshi ṱangana na dzi customer mara ndi zwithu zwine zwa itea huṅwe na huṅwe ni nga si zwi shavhe ndi na sure uri na vhathu vhane vha shuma dzi ofisini vha ṱangana nazwo nṋe ndi khou ḓo ri ambe khaedu na musi i nthihi hafha kha u runga hune muṅwe muswa ane a khou tama u ḓiwana a khou thoma u runga u ḓo i livhana nayo heyo khaedu a zwi konadzei uri a sa livhane nayo hone a tshi livhana nayo popi u khou ri a songo neta na riṋe ro pfukanela ndi u dzhielwa fhasi nga vision ine a vha nayo nga nḓila ine a khou zwi vhonisa ngayo a si vhoṱhe vhane vha ḓo zwi vhona ngo ralo so zwi a thusa u kombetshedza ni tshi isa phanḓa nga nḓila ine iṅwe muṋe na khou ṱoḓisa ngayo ngori vhathu vha tshentsha nḓila ye na ni khou ṱoḓa ngayo vha creator popi we popi a vha si khou ṱoḓa ene nda vha ndi tshi vho ita mashira mara uri nṋe na ndi khou nyaga u ita miṅwenda ngori challenge ndi uri vhoṱhe khaedu yone ndi uri vhoṱhe vha khou nyaga uri ngori ndi a runga vha pfha ungari kha runge na hezwi zwine nda khou ṱoḓa zwone so u shuma na vhathu zwi to konḓa ndi yone khaedu ya ḓuvha liṅwe na liṅwe ine a nga si avoide na hato kha ḓo ri vulela munango kha zwine ene a runga zwone a dovha fha ri ṱalutshedza uri u na miṅwaha mingana a khou ita mafhungo runga nṋe sa muṅwe na muṅwe ndo thoma ngo u nyaga u vhona uri ndi zwifhio zwine zwa shuma mara ndi muthu ene a funa zwithu zwa Tshivenḓa nga mbilu yawe nthihi so ndo dzula ndi na muloro wori ndi nyaga u tshentsha muhumbulo wa vhathu kha u sedza ṅwenda nga nṱhani ha uri u kanyela uri ro u ambara u nga itisa hani ṅwenda no sedza u vhonala sa labi ḽine ḽi a konḓa uri a huna zwithu zwinzhi zwine na nga zwi ita zwine zwa nga bva nga nḓila ine maṅwe malabi a vha khou itisa zwone so nṋe nda ndi khou funa u challenge labi ḽa ṅwenda uri ri vhe na tshirunzi tshine na huṅwe na huṅwe hune ra ya hone sa musi ni tshi vhona matsonga nga tshibelano na mini ndo ndi tshi funa uri ḓuvha nga ḓuvha liṅwe na liṅwe muthu wa muvenḓa a vhe na tshithu tsha ṅwenda ndi ngazwo ndo ita dzi bege uri ndo vha na interview nda vhudziswa upfhi arali ndi khou reach out kha vhaswa nga ṅwenda ndi nga zwi itisa hani zwa ndzhia tshikhala badi u humbula uri ndi nga ita mini mara tshine vha nga tshi shumisa ḓuvha liṅwe na liṅwe ndi zwe dzi bege dza ṅwenda dza bva hone zwi na miṅwaha mingana zwi now 15 Titus kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzine vhone vha ṱangana nadzo kha mushumo wavho wa ḓuvha na ḓuvha dzine vha khou ri ndi zwone nṋe ndo ni vhudza uri hafha kha plumbing hu na masheleni fhedzi khaedu hei na hei ndo ṱangana nayo hei muthu wa konḓa a si vhoṱhe vhathu vhane vha ḓo pfesesa dzi tshi amba navho kana zwine na khou zwi ita ndi ri tshi zwino vhutshiloni wa vha na vhaṅwe vanhu vha nyago na mahala muthu a nga u shumisa wa shuma badi wa uri ndi tshi fhedza muthu ḓo ndivhuwa a ḓa a complaina nga tshiṅwe tshithu tshine a tshi hone a khou itela vhone u sa vha badela a zwi amba uri vha tea u nyama vhathu dzi client as fani vhaṅwe vha ḓo ri khou shuma khavho vha ri a mushumoni ndo vho ntshaja 5 rand mushumo wau ndi wavhuḓi ri ndi u fhe 10 randa vha khou zwi vhona zwino u nga vhona muthu no khou thetshelesa naye uri nṋe zwino hafha kha plumbing muthu ndi tshi ḓa a tshi ri kha nṋe mushumo uya ngo ita a tshi nyago mbadela nṋe ndi ḓo tou mufha mafeisi u ḓo tou mu dzhena nga feisi u ḓo mufha mafeisi u tshi fhedza wa ya dzhena ndi ngazwo ndi khou ḓo ḓivha uri zwo ralo vhone khaedu yo tou raloho vha livhana nayo nga nḓila ḓe ngori mushumo vhono u ita habe zwi fane na feiva ndo ḓo phumula kana yo no ḓo ḓa dzhia roko yawe ndi khou ṱuwa nayo a vha nga i wani roko ngoho ḓo tou ri shela nga maḓi vhone vhono vhofhelela zwoṱhe vhono dzhenisa ndo no siṱalifela ndi a zwiḓivha hezwi ndi tshi thoma ndi tshi ḓa kha misiphi ndo ḓo shuma hafhaḽa ndi a ṱoḓa deposit zwino zwa tshimba deposit hanefha nda ḓi shuma na ene ya material uri na musi arali ra ḓa ra si tsha pfana si tsha mpha yoṱhe zwiṱukuṱuku ndo ḽa
a u zwi vhona ngori others was the net deposit u ḓo tou fhedzisela vho shumela mara ngori havhaḽa vhana vha khou shuma navho u tou vha livhuwa a vha dzheni fhethu afho. Vha na miṅwaha mingana vha khou ita uyu mushumo? Hoyu mushumo ndo thoma 2007 u ḓi shuma. Zwi amba uri ndi zwi fhirisa miṅwaha ya 10. Favorite kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzine a ṱangana nadzo kha mushumo wa ḓuvha na ḓuvha? Khaedu dzi hone sa vhunga u tshi shumiwa na vhathu sa zwe vha sumbedzisa. Vhathu vha a konḓa ndi zwone. Honeha hafha kha makeup iṅwe khaedu i nga tou vha ya u vhambedza. Muthu a tshi khou ni vhambedza na mukene. Honeha o nanga iṅwe a ḓa kha iṅwe fhedzi a ḓa o fara tshinepe tsha mukene tsho itiwaho nga mukene. So ndi iṅwe ya dzi khaedu ine i ṱoḓa muthu na vhuthu hawe vhune ndi sokou pfhesesa uri muthu no nga sa nne a zwi weli kha a zwi fhedziseli zwi tshi khou tou vha khaedu ngo tou ralo ngori nṋe nga nḓila ye nda aluswa ngayo ndo aluswa muṱani wa vhubindudzi. Hezwi zwithu a zwo ngo fhambana na vhubindudzi. So a ri mubebi wanga ane a vha miyangai ndi vhone muthu ane zwa vhubindudzi vha zwi ḓivha naho vha songo zwi yela tshikoloni. Ndi muthu o rengisa. So vha tshi dzulela u mbudza uri vhathu ndi mapfura vha ḓuliwa, vhathu vha fariswa so, vha ri ṅwananga maṋo fhedzi kha muthu a vha khou ṱoḓa zwithu zwinzhi zwinzhi. Ni ḓo vhona zwi tshi tshimbila muthu muṅwe na muṅwe ni muṱanganedza ni songo sedza tshiimo uri tsho imisa hani. Zwino no ralo no ḓa kha nṋe ni tshi khou ḓi ita zwezwo zwine na nga vha ni khou ita misumbedziso ine yanga ya konḓa kha Favored ndi magwashu ngori Favored o bikwa a vhibva nga miyawe. So ndi yone khaedu yeneyi ine kha musi a ḓa muthu ane anga u ḓivha khwine vha ḓa vha tshi nga vha zwi ḓivha kuitele kwanga vha vha tshi khou ri afha khezwi ni songo itisa ezwi khezwi ni songo ngo ralo. Ndi yone khaedu fhedzi a ni lwi na vhathu ni amba navho zwavhuḓi u swika hune ra pfhesesana vha ntendela nda ita mushumo wanga ngori vhona nga nne uri ndi ite mushumo wanga. Ya ndi nga tori ndi yone khaedu eneyo. Ndi khou tama u ḓivha uri musi bindu ḽi tshi thoma vho ḓi tou ḓa vhafumi vhathu nga ḓuvha ḽo thoma? A ho ngo vha na u ḓa ha vhathu vhafumi, ho vha na u konḓelela no u tenda uri zwino ndi tshifhinga tsha uri ndi aluse bindu ndi songo sedza mbuyelo. Nṋe u tou ḓiambela ngoho ndo thoma ndi tshi ya ndi tshi ḓi makeupela vhathu nga mahala. Mara zwino vha tshi tou ri vha na munyanya nda ri ndi khou humbela u ḓo sumbedza mishumo yanga. Ndi khou sumbedzisa vhuḓiṋekedzeli na vhuḓiimiseli na u fhaṱa ndi nga ri u fhaṱa khamphani yawu hu na tshifhinga tsho u i fhaṱa. Nda ndi khou rengisa dzina ḽanga ndi tshi ya na kule ndi tshi ri vha nga ḓi tou mpha ya mapfura ndi ḓo swika munyanyani nda swika nda ita mushumo wanga ngo ralo. Titus, ro amba nga fhungo ḽa vhathu uri ndi vhone vho ḽi amba fhungo ḽa uri vhathu a vha swiki nga vhunzhi ha vhaswa ro ḓowela u wana zwithu zwo ṱavhanya. Zwa vhuya zwa lenga fhedzi zwi sa mphiho na tshelede no nga ri ya vhonala nyana hai nṋe ndi khou fhira. Ndi zwine vha wana namusi ndi tshi ḓo ri ndi khou yo runga ha ḓa muthu mutindara a zwi na masheleni hezwi nda gidimela kha plumbing nda wana zwa nda gidimela kha makeup vha wana ndo no sokou tou gidima mabindu manzhi nda fhedzisela i tshi vha nṋe ndine nda takwa nda amba uri zwa vhubindudzi a zwi na peni nahone u shuma a zwi shumi. Kha ri ḓo lavhelesa mbilu yo konḓelela sa muswa vha ngeletshedza mini muswa ane a vha uri u kha ḓi tou thoma bindu ḽawe a ḽi khou vhuya ḽa vhona na zwo ri zwi khou ya ngafhi u kha ḓi tou zama mani u kha ḓi tou goba. Ndi nga zwi vhidza challenge zwi khou vha linga vhone vha ṱavhanya vha fhela muya ndi vha ḓo dzhena afha u fana musi vha khou fhaṱa nnḓu vha khou fa ita foundation i sathu fhela vha radio fhaṱangi i sathu fhela tshifhinga a tshi ngo imela vhone arali vha khou fhaṱa afha a vha fhaṱe vha fhedze hezwo vha ḓo zwi vhona afha vho no fhedza kha zwa plumbing ndi khou zwi thoma khou ḓa client maybe ndi khou vha na client nga murahu ṅwedzi ndi khou nyama lini mara zwezwo ndi khou ḓi shuma tshifhinga wana vho shuma vhathu vhavhili kha vhege kana muthihi mara ngori ndi vha ndi khou shuma vhathu vhane nda vha shumela zwavhuḓi vha mpfulufhela nda vha nthemba vha tshimisa dzinomboro vha khou tshimisa ngo zwo ralo ndi mbo ḓi wana nga murahu tshifhinga khole dzi khou dzhena ngafha na ngafha nda vha nda fa ndi sa zwi kona zwino
ndi khou tamaresa fhedzi nyambedzano yashu ri songo lavhelesa kuhumbulele kune vhathu vha vha nako ri tshi lavhelesa mishumo ya zwanḓa kana u ḓisikela mishumo. Ndi zwone vhaṅwe vhathu vha nga ri u ḓisikela mishumo ndi nga ḓisikela mishumo fhedzi nṋe ndi khou ṱoḓa u ḓisikela mushumo uḽane nda vha ndo ambara dzisutu ndi khou dzhena nga ngomu ofisini ndo no vha na tshifhaṱo ndo no vha na mina zwoṱhe. Kha ri ḓo lavhelesa kuhumbulele kwashu kwa vhaswa ri nga kushandukisa nga nḓila ḓe uri vhaswa vha thome u ṱanganedza uri arali hu si na mushumo ende hu na tshiṅwe tshithu tshine nṋe nda kona u tshi ita tsha zwanḓa kha ndi takutshedze ndi yo tshi ita. Nṋe ndi pfha ungari arali ni na vhathu vhane na vha vhona vha tshi khou ita sa wa makeup na wa plumber na nṋe wa designer ene na kona uri ni khou nyaga u guda u monitor u vhona uri u lavhelesa uri zwi tshimbilisa hani. If heḽo tshikhala tshi hone humbelani ni vhone cause tshifhinga tshinzhi ri dzhena ri sa ḓivhi. Nṋe nga nḓila nda dzhena ngayo ndi a tama uri nga vhe ndo dzhena ndo vhona vhaṅwe uri vha itisa hani cause vhunzhi ha zwithu ndo zwi guda ndo no vha nga ngomu. Zwino ndo no vha nga ngomu ndi yone ndi tshi khou takalela u ya kha vhaṅwe vhane vha vha nṱha u vhona uri vha khou zwi itisa hani. So arali hu na tshikhala tsho uri ni kone u vhona uri vhaṅwe vha itisa hani vha tshi ni tendela uri ni vhone vha sa hofhu dzhielwa bindu then dzhiani tshikhala tsho ni gude na tshifhinga anyway. So Favorite kha ri ḓo lavhelesa zwithu zwe a zwi swikelela nga bindu ḽawe zwe a ri a tshi swikelela a khamala ri nṋe uno i nga vha kha musi no tou make up muṅwe muthu a vha sa lavheleli uri ra nga vuwa mu make up ndi khou amba uri u bva kha muthu ane a khou make up a tshi khou tshimbila khou make up vhathu nga mahala u swika na musi hune zwino ndi a tenda no pfhumbulo ra u tshena ya mahala i kha ḓi vha hone make up ya mahala. A u tshena ya mahala ende mitengo yo no tou gadunyana. Zwe a zwi swikelela nga mushumo wawe zwe zwa mu akhamadza zwa tou zwi pfha uri ya zwino hafhanoni ndi khou tou ḓirwa khana ndi nga kona u tshimbila ngori hu na tshifhinga tshine na musi u tshi khou ita mushumo une wa u ita wa vha sa tou fhedza na vhuḓifulufheli fhedzi u tshi tea tshiṅwe tshithu wa ḓipfha uri zwino na musi ndi swika vhathu ndi nga tou amba uri ndi nṋe favourite wa make up vha khou mbona. Okay zwe zwa tou nga khamadza nga maanḓa ndi musi ndi tshi kona u bukiwa na nga vhatshena. Okay u fana na ene no vhege nda ndi na vhaṅwe vhatshena naho vhaṅwe vha sa tendi u ya khamerani mara zwe zwa tou nga khamadzesa ndi zwezwo zwo uri ndi vho kona u bukiwa vho na nga vhatshena. Zwinwe na u kona u bukiwa vho Durban July u make up avho pande again ya ndi zwone zwa zwiṅwe zwithu zwe nda zwi pfha uri hai ndo swikelela naho ndi sathu swika hune nda khou tama u swika hone. Titus zwe vha zwi swikelela vha tou zwi pfha uri ya zwino ndo u fara u mushumo. Zwe nda zwi swikelela ndi uri ndi khou tshila vhutshilo vhune nda vhufuna. Ndi kona u renga goloi u vha na goloi a zwi easy kha vhathu vhanzhi. U tshi ḓiwana u tshi kona u ya garage wa ḓi rengela goloi nga mushumo wau kana wa ḓi rengela muḓi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa. Poppy zwe zwi swikelela? Nṋe ndo ndi sa kholi uri ndi nga ṅwenda ndi nga wana mushumo wanga u tshi khou sumbedziwa dzi airport na kha dzi airplane nga ngomu cause ndo tshi pfela uri zwi ḓo guma Limpopo ndi tshi wina kho u ḓa vha creative nda ḓiwana ndi tshi khou advertisewa kha dzi airplane na dzi airport zwo mangadza cause zwo zwi siho na kha list ya muḽoro wanga. So ndi zwe nda zwi swikelela nda pfha uri hu na zwinzhi zwihulwane zwo no fhira hezwi kha hune nda vha hone. Tshiṅwe tshithu tshine tsha khou ri balelisa sa vhaswa a si mafhungo o balelwa u thoma bindu ndi mafhungo o tshimbidza bindu ḽo no thomaho ḽine ḽa khou dzhenisa na masheleni na kushumisele kwa masheleni hafha musi ri tshi khou shuma. Kha ri ḓo lavhelesa uri Favourite u zwi konisa hani u langa masheleni awe na u vhona uri bindu ḽi khou isa phanḓa na u tshimbila. Hafha zwino u tea u zwi pfha zwa uri u mushumoni ri khou ḓi shuma ndi zwone mara u tou ḓithola ndi mushumoni ndi hanefho kha vhubindudzi kha bindu ḽanga ndi tou masheleni a dzhenela thungo masheleni a vhubindudzi ndi tou ḓiholela ndi hone hune nda kona u vhona zwa uri hu khou shumea hezwiḽa u sa ṱanganyisi zwithu u tshi kona u tou ḓiholela wa dovha hafhu wa vha na tshifhinga tsho vuwa na tshifhinga tsho tshaisa. So zwi tshimbila na u vha na discipline nga maanḓa kha vhubindudzi. Titus vho thola vhathu vhangana? Ndi na vhashumi vhana ende havha vhashumi vhana ṅwedzi u tshi fhela vha funa u vhona masheleni zwi amba uri vhone vha tou iḽa fhedzi ya vhani vha zwi konisa hani uri ṅwedzi u tshi fhela muṅwe na muṅwe a ri thu vhuya ra vha vhona kha Facebook
ngoti vhashumi vha ano maḓuvha ngori una technology vha mbo ḓi namba vha ya kha Facebook vha swara nge abo Titus ari khou hola vha zwi konisa hani u langa masheleni nga nḓila ine havha vhathu vhane vha shuma hafha kha vhone vha vhe vha tshi khou kona u hola ṅwedzi nga ṅwedzi masheleni ṅwedzi nga ṅwedzi haya hafha kha nṋe a si zwa ṅwedzi na ṅwedzini ndi zwa vhege nga vhege nga ṅwedzi hei ndi vho tou fha muthu tshelede ḽa nzhinzhi so kuti vha fha nga vhege na vhone vha swika nane vha i ḓowela na nṋe ndi so ndi a zwi ḓivha uri yanga ndi hei hu na tshelede ine ya vha i kha business uri ngo ḓo u vhifha vha ḓo fula toolbox yo xela vha ḓo vha shuma nga mini matshelo vho ḽa tshelede yoṱhe zwa ndi khou tou dzhiela tshelede ri afhaḽa ndi renge toolbox kana ndi lugise goloi yo tshinyala vhathu zwo mbori vhone vha khou amba uri ndi khou wana masheleni ala u dzhena kha iḽa ya bindu ndi khou funa u tou nṋe na musi ndo tama ice cream ndi khou tou sokou tou lavhelesa nda ri haya ndi ya bindu nda sa dzhie yone nda ḓi rengela kana rokhonyana zwine zwa takadza kha mushumo ndi uri nṋe na musi ndi tshi ḓo ndi tshi shuma ndi a ḓivha uri na musi ḽi tshi khou vha ndi khou tou vha ndi na vhugai heiḽa tshelede arali nda i khakhisa ndi a kona u i thivha ngori hu na huṅwe hune vha ḓo zwi pfha uri hafha ndi khou tou i shumisa tshelede ngori ndi nga si vhulaya nga nḓala tshelede yo dzula fhedzi zwino ndi vhone vhane vho no vha na tshenzhemo avha ri khou lavhelesa na muswa ane a kha ḓi bindu ḽi kha ḓi tou thoma hafha zwino masheleni a khou dzhena kha muswa khakhisa vhaswa vhone vho no vha na tshenzhemo vha khou zwi vhona uri vhone vho no vha na tshikili tsho ḓivha na uri arali ya bva fhaḽa ndi ḓo i phetshisani zwino ndi khou amba kha muswa ane u kha ḓi tou thoma iḽi bindu ḽawe uri ndi a ṱusa yo renga skirimu ndi uri zwine zwa vhonisa uri a si kanzhi hune nṋe nda vha kha business yanga nda vha ndi tshi khou ntsha tshelede ngori nṋe nda vhuya nda bva thoma ndi kholo i khou tou vha i khou dzhena vhavhona so yone arali muthu a vha discipline ya mudza uri arali ndo charger 200 kha iḽa tshikhaho ḽa mushumo 100 rand iye nga ngei kha savings ira zwezwo o vhifha kana mini hei iṅwe 100 rand zwezwo ndi khou ḓivha every day i khou ḓo lingana u badela vhashumi na nṋe muṋe Popi a mafhungo a savings sa muṋe wa bindu ndi mafhungo ane vhathu vhoṱhe vha mabindu vha fanela u vha nayo no u tou amba ngo u ḓi shuma zwi tshi khou bva sa nga background ya nḓala zwi a konḓa cause ri nga amba uri ni vhe tshelede matungo ni ite mini mara hu na zwiḽiwa zwine zwa khou tea u rengiwa hayani hu na dzi transport hu na zwithu zwinzhi zwine na khou tea u zwi ita ende ndi hune tshikolo tsha dzhenelela hone so ndi hune zwe na ita tshikoloni na kona u zwi humbula hone uri arali nda ḓi gudisa u vhea 10 randa kha 50 randa nga mafheloni ita vhugai so ni a kona u vhalela zwithu zwaṋu na zwi vhea nga order ine zwi a fhedza zwo shumela bindu ḽaṋu and no like tshikolo ri tshi khou amba uri tsha ni gudisa uri dzi risk dzine na nga dzi dzhia ndi dzifhio dzine dza nga ni wisa ndi dzifhio mara arali ri tshi khou amba ro sedza Africa o Tshipembe ri khou shuma nga nḓala vhunzhi hashu a ri khou shuma nga privilege ri khou shuma nga nḓala so dzi responsibility nnzhi dzi a ḓa ra mu ḓi dzhia tshelede mara tshikolo tshi a thusa a tshi na tshifhinga na luthihi nga u tou pfufhifhadza ḓo thoma nga ngeno kha favour muledzi one anga u sia na vhaswa ndi ṅwedzi wa vhaswa hoyinoni hei mbekanyamushumo yo itelwa uri ri kone u ṱuṱuwedza vhaswa uri vha takutshedze vha ḓisikele mishumo ya zwanḓa ndi ufhio muledzi one anga u sia na vhaswa vhane vha khou ṱalela na u thetshelesa nga tshino tshifhinga nṋe ndi khou ri vhaswa kha ri ḓidzhenise kha u ḓishuma kana hone u ḓisikela mishumo zwi sina ndavha uri zwi nga vha zwo tou zwi nga nḓilaḓe zwiṱukuṱuku zwine na nga vhona zwo nyadzisea ni ḓo wana uri ndi zwone zwine zwa khou dzhenisa tshelede nga maanḓa no tou sedzesa kha zwine na tou zwi funa na zwine na zwi kona zwi takadza nga maanḓa u shuma zwithu zwine wa zwi funa hezwiḽa zwithu u mbo ḓi tou excela khazwo so vhaswa haningei nnḓa arali zwi tshi konadzea dzi bugui kha dzi ṱumane na mishumo ya zwanḓa ende na nga ngeno kha makeup hu khou ḽea ngori vhaswa vha khou ḓo ḓivhesa zwezwo nga ngeno kha makeup hu khou ḽea tshoṱhe vha zwi ḓivha vhaswa makeup hu khou ḽea Titus nga u tou pfufhifhadza muledza wavho vha tino ri vhudza uri khou ḽea na nga ngeo kha plumbing hone hayi vhurotho vhone so vhaswa vha ḓi budza uri vha khou nyanga u ita mini vhutshiloni
mpho yavho ni mpho yavho arali vhone vho fhiwa hezwi zwi vha fhiwa zwone ahuna muthu ane ḓa vha dzhiela kha vha focuse khadzo vha ḓo vhona dzi mitshelo ya hone. Mashika bebe uri mashika mini mashika ri songo a shavha vha ri mashika hone mara ichi tshelede yone aina mashika. Okay Popi go to Popi pads ari lingedze ari balwe ro lingedza ti ri songo usoko vhona rari hai zwi ḓo mbalela ari balwe ro lingedza ende arali hu sina zwiṅwe zwine ra khou ita tshifhinga tshi hone tshine na ḓo guda na ḓi gudisa na zwiṅwe isi impho ine no bebiwa nayo arali ni to zwi tama uri hezwi ndi zwi tama u zwi kona ni a kona u zwi guda kha vhathu na zwi ita mara khari balwe ro lingedza. Favorite with Titus na Popi ndi kulibwa nga maanḓa tshifhinga tsha vha ḓo wana Madekwana vhuḓi. Vhaswa we yana musi yo to itelwa vheiwe mbuso ndi ya uri musi vhe no pfa aba vhaswa vhe vha takutshedza vhaṅwe vhane ra vha navho hafha noni a vhongo vhe vha zwiela na tshikoloni vhaṅwe vhane vha ra vha navho hafha noni vha khou to gopa fhedzi na musi ndi vhone vhe ra vha vhidza uri vha ḓe vha dzule vha ḓe vha ni eletshedze. Zwino nṋe mbuso ine ndavha nayo kha vhiwo ndi uri zwino musi no pfa imbeka mishumo ya na musi ni ngo dovha hafhu na dzula fhasi na lindela uri vhewe mishumo ayo yo tshimbila ngo to rali mbekanyamushumo ya Roḓigeḓa na musi ndi tshi tamo livhuwa zwihulwanesa vhone vho vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo musi ri tshi takuwa hafha ri khou mafhungo ne awara ya ṱahe ha tevhela mbekanyamushumo ri ya dzedze ne vha khou ḓiselwa nga hulisani posiwa ubva kha Miss P na mubveledzi Titus kha Madekwana vhuḓi. Roḓigeḓa na Miss P kha Phalaphala FM.